Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Hadirin hadirat teman-teman malabi nan nia selasura malabi jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukuru nan nia tumapuji mega-mega masa risese araja aku wasangan na fong Allah Subhanahu wa taala na sabang kanamua maweringi pamasi tepe pamasi selengeng ajap-ajapangan nasibawai apangin ringeng sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh secara berjamaah. Selama nania tumapa selama masa risesi labiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan yang baik bagi seluruh umat manusia, terkhusus kepada kita semua ini umatnya. Sinina teman-teman labin nania selasura malabing kemanang hadir. Alhamdulillah pada kesempatan subuh yang ke-8 bulan suci Ramadan ini menjadi materi tausiah kita, iaitu 2 atau 3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rilalan hadis saya maka dari Nabi ta man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Angkato hadisan Nabi tamakada man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Angkato hadisan Nabi tamakada khairukum li ahli. Sinna tama-tama malabinan niya selasura malabing kemanang hadir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, kata Nabi. Nigi tahu matapa ripuang Allah Ta'ala nan niya asori mondrin naritu sareko ammangi iya tu tawe malada napakalabbi tamunna. Malada napakalabbi tamunna. Satu kisah angka sewa waktu angka non muslim ya, asanna Adi bin Hatim. Iro Adi bin Hatim malada na caca Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malada na caca dakwana Nabita. Na benci Nabita. Iro Adi bin Hatim. Iro Nabita ribenci. Oko Adi bin Hatim de nangka napindra maka dan Nabita nabalas iro kebenciannya Adi bin Hatim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si runtui micawa-cawa Nabita, nah ele hormati ko Nabita. Jadi iro Adi bin Hatim onro na cacana dakwana Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasalai kota Makkah, nasalai kampungnya. Ya. Tetapi penasaran maka da iro Muhammad deje nangka nagasan nah de nangka na benci kak ya iya mituru benci iya mituru halang-halangi dakwana de nangka na benci kak penasaran iro Adi bin Hatim sehingga rewa dengan maksud melo imatamu ribolana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil lo imatamu ya, mancaji tamu ko bolana Nabi maka da melo kak mitai. Maka damaga Muhammad ya kutolo bolana mancaji tamu. Ya. Iro latuna bolana Nabita, iro Nabita na persilahkan itama Adi bin Hatim maka de inabita napa na persilahkan Adi bin Hatim utama tudangi tudangan na Nabita. Menurut kanjak naru Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima tamu.
Manasat ia tamue benci wi nabita nah halangi dakwan nabita maka dek engkau tu biasa ini manca di pengadarata ya kong katamu tu maka dek napa persilahkan maka dek itu daki tania tu maka da pangadarang ogi ya roh tania ada na nabita maka dek nabita napa na persilahkan adi bin hati maka da eh eh tu daki manasa-nasa ia tamue maka lah da na benci ya roh dakwan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutanai beni na nabita makada surona po ng Allah Ta'ala tisamoga iro angkay makada surona po ng Allah Ta'ala wisang makada iro angkay tamu malabita Ali bin Hatim jadi penasarang iro jadi makutana makada tisamoga ke iro angkay maka nala data pakalabi bahkan tasure tudang oko unrato tudang maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iro Ali bin Hatim na banci dakwa na agamai iro ahlakna Ali bin Hatim iro idi ahlakna surona po Allah Ta'ala nan niya keluargana surona po Allah Ta'ala nigi tau matamu boleh mesti epakalabi ahlak tak nasang iro memuliakan tamu tu matamu lebih nan niya surah malabing kemankan. Jadi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Nigi tau matappa ripo Allah Ta'ala nan niya sarimun rinar itu sariko ammangi napakalabi tamuna. Iyaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapamula urusan agama, urusan negara, urusan tamu, urusan hubungan silaturahim, toleransi antar umat beragama, yarigi moderasi beragama, letu urusan bagaimana bertetangga, letu urusan bagaimana di dalam keluarga. Secara detail nalamana sara nabita melo pada cengi ki ini umat na teman-teman binan niya surah malap bingke mana hadir. Kemudian menghormati tamu ini taruh itu malah contoh misalnya angka tamu tak boleh pandang etenai jolo maka da tate siata jokka ya ko maka da tate arua nalatu tate saposibi pahangi maka da yero tamu taro di penan reso paliwasan ni aja tapang kari kamar tidure engkare WC aga je melo na jambangat tawi na temia dia panandri malupui jadi pahangi teman-teman malap bingke manang hadir ya macawe mo nasupalak ko sumber abadi meka koy konro yargi baso agi jasan yak malam pulang punah belok kanan sebelah kiri wapala mana tuh ya onrangi mandri kam makumitur pada ayat ina baca nangi Pak Imam imata aja musik masik lada aja to muako jakonya wabaina salika kawama palawangan na yaro ya yang tengah-tengah aja nih asik yang watangi tiga roe dan sebagainya ya lo matuki samandre baso lo matuki mandre lo matuki amani ya yang penting dia takut jakujang yaro nangiro na baca wabaina salika kawama ya apa angka tu biasa eruntu sila lo na pura mandre nandre tapamisi lo mandre agasan na bakso aku macin na kilo ki yang penting dia takut jakujang sanggarat lami ini teman-teman lebih mana hadir kenangi nabaca Pak Imam wabayna salika kawama jadi menghormati tamu apalagi tamu kita ini bulan suci Ramadan bagaimana menghormati bulan suci Ramadan tentunya kita melakukan berbagai macam amalan-amalan di bulan suci Ramadan seperti mengaji berpuasa dan amalan-amalan lainnya. Kemudian teman-teman binan niya surah malap bingke manang hadir. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
Falyasil rahimahu, kata Nabi. Nan niya nigi tahu matapa ripuang Allah Ta'ala nan niya serimun rinar itu sare ko amangi na pakasingi hubungan silaturahimnya. Ya, pakasingi hubungan silaturahimnya. Jadi akong katau na poji si bombe ya ku tanangi maka anjakmu ga tepat na kupuangin na niya serimun rina. Na sebab maka dia nabita. Nigi tahu mata peripuangin na niya serimun rina. Allah Ta'ala fal yasil rahimahu. Ya, menyambung, memperbaiki ya hubungan silaturahimnya baik antar keluarga, tetangga, ya dan orang lain, apapun bangsanya, apapun agamanya, apapun sukunya. Ya, mesti hubungan silaturahim itu wajib kita jaga. Kemudian ini ogie biasa ring kalinga makada iya rotawe nama kanja hubungan na pada-padan na tahu maca pituo. Ya. Jadi maca pituo. Tania makada matandri psikolai, sogi pi, mega galar dan sebagainya. Ya, matandri jabatan ide. Ya, yang bisa memperbaiki hubungan silaturahim itu tahu acapa. Ia rasanya tahu maca, ia naritu maca pituo. Kegar yasa maca tuo. Yang pertama nasa tomatot tariasangi maca tuo, megangi rampe-rampe madecina, makurangi pau-pau jana. Jadi anak katau megalak da tau pau-pau jai, dia na maca tuo. Tania tau aca itu namu matandri, namu ya. Cede pau si ai dia na maca tuo. Biasanya maca tuo megangi rampe-rampe madecina, makurangi pau-pau jana. Nah sebab makanjai hubungan silaturahimnya terhadap sesamanya manusia. Yang kedua, riasangi maca-maca tuo ia naritu de napatongan ngibal lewe, de to napak bal de tongangi. Jadi, de napatongan ngibal lewe, de to ya, napak bal de tongangi. Aku maka de natongan itu. Ya aku maka tongan maka da tongan. Pokoknya ya, de napak bal de tongangi de to napatongan bal lewe. Kemudian kong kay mapagan na ikode igaga mapakurangi. Ito maca tuo. Taro nito mala contoh riolo biasa ro. Angka kebiasa tayo di goton royong. Kopura ki mak juma. Lauki biasa mak bule bola. Ya kong kabolana tayo me palit tesik di metere. Ya mak bule bola. Ya. Ya ko tau maca tuo. Namo mapance. Lau to. Biasa kilo mak bule bola to. Tatan ranggir iro makelo pusat dana. Mapanci-panci itu. Batuangan panci-panci. Dia nakan risaling kana. Atau nama galak. Gorah. 1, 2, 3. Terakasih. Oko tangan atau tan rewe munro. Tau maca tuo ya roh. Batuangan na maca tuo. Misa ni maka. Dia nakan risaling kaku. Ya aku mak bule-bule tahu tapi lawi. Agak. Malah tuh zaman. Agak zaman nah. Mak bilang. 1, 2, 3. Terakasih boleh. Magala. Gorah. Nah sabat din itu nakan risaling kana. Ya rototan rewe masih sah. Tau maca tuo ya. Dia nawak di makada, podona ya loka mak bule bola. Namo loka deto gaga pangaruna. Na sabak, totan rimanang. Iya mapanci de, loto ni sagora. Tau maca tuo. Kung kay mapagan na iko de igaga mapakurang itong pamalat binti manang hadir. Kemudian palalo baka tamak kasapi. Jadi apa kiat-kiat na tomate supaya terjaga ia hubungan silaturahimnya panasani rilalanna tu tungata hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memperbaiki hubungan silaturahim. Terutama pada bulan suci Ramadan ini. Ya, aja lalu kigaga si bombe-bombe. Maka naliwat talungas soy. Aga di si salah, digaga manfaat atau mata-mata bingke manang hadir. Digaga. Ya, apalagi gara-gara pilkada mitomelo si salah, hubungan silaturahim putus. Tidak ada manfaatnya. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Nigi tau mata peripuangin ni asorimondrina puang Allah Ta'ala, sareku amangi iro bicara na pasu poleripimun itu bicara makanja. Ya kodega aga bicara makanja wat dina bicara sareku amangi mamako. Iya na toro mana na bita iro toma-toma malak bingke mana hadir. Iya mana biasa dikasih ya koto tak lupa bae le cerita japa bimpingi. Iya mana ya kenapa tuh? Menghina, menghardik dan sebagainya. Apakah itu sesuai sunnah? Jauh daripada sunnah. Bahkan melanggar ayat Al-Quran. Ya. Nasaba, angka ayat na pong Allah subhanahu wa ta'ala na Al-Quran. Iya watuna pangulutan Nabi Musa si bawa Nabi Harun. Ya. Parento kupuangi lo si runtu Fir'aun. Yero Fir'aun raja kami nang zalim. Pokoknya pemimpin kami nang salim. Bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Onrode nagaga anu na ye Fir'aun. Ya. Parente kupuangi makada Harun. Musa. Loko si runtu Fir'aun. Ya. Karena korangi fakula lahu kaulan layina. Bicara ko ikol dua tu. Nasabaya tu Nabi Musa si Nabi Harun masuk surangi. Bicara ko ikol dua si bawa Fir'aun kaulan layina. Dengan perkataan yang sangat lemah lembut. Nasa Fir'aun dia. Melone wasi runtu Nabi Musa si Nabi Harun. Lepodang ko puangi pakanjaki batemu mak bicara si bawa Fir'aun. Bahasa yang sangat lemah lembut. Perbandingan nama kue mage kita ku televisi. Dia nama nasa salan na pemimpinnya tanya apa tu. Nabi sendiri perintah kupuangi, teman-teman lebih kemana hadir. Oko pemimpin yang sangat durhaka bahkan mengakui dirinya Tuhan, masih diperintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk berkata dengan perkataan yang sangat lemah lembut kepada Fir'aun. Ini meninawa-nawai maka dah kan ya pemerintah pemimpin tadi toga agama kuaru taliwa-liwa deh. Tidak ada juga yang durhaka seperti Fir'aun. Magi na taliwa-liwa biasa bateta ro kariti cacai dan sebagainya. Sementara dalam Al-Quran itu Nabi sendiri diperintahkan kaulan lainnya. Ini teman-teman bingkai mana hadir. Ini nak ada Nabi ta. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini mani peresai makada ia garo ya manassaga makada matapakari kuanginan ni asori monrina atau kenade ya ko matapaki mabela ni pole bicara make kosara menghina dan sebagainya. Nah, kita mengikut kepada perintah Al-Quran. Faqula lahu qawlan layyin. Kemudian angkatu hadisana nabita. Makada man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nah nigi tau matappa ripuangin niya sorimonrina pong Allah Ta'ala falyukrim jarahu. Sareku amangi na pakalabi ibali bolana. Ya, urusan mak bali bola ya RT natoro mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lah dan perhatikan Nabi mapamula tamu, hubungan silaturahim, bateta mak bicara si bawa tawe, kemudian mak bali bola. Jadi mengimpurumi matotu nabi terdahulu tanya apa tuh kanja umatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dikatakan kuntum khaira ummah. Engkau sebaik-baik umat. Aga sabana sebaik-baik umat ia narunangi make ga kelebihan tadi. Maponco umurue secara kuantitas niki secara kualitas luar biasa. Nah sebab magai ilolongan ular ramalan teman-teman lebih kemana hadir. Jadi siani ro umurut taidi engkau umur 40 tahun berarti 40 nih tahun narolongan ular ramalan. Kali sisap bulan si agai ro. Dia na ilereke. Arua pulo na tahun. Ya, taruh itu maka dah
waktu na umur 10 5 tahun, latu umur 20 tahun beta. Tapi 60 na tahun matonga-tonga rilana ular Ramadan. Kali sesak bulan masa busak bulan. Ya ko umur na uma marioloe 200 ta 300 tahun, 400 tahun. Oh, dia nak tapi kualitas ibadahnya. Secara kuantitas megan masa busak ulang. 60 na tahun kali sesak ulang. Ya. Iya ro pakai siwiang ira na ular Ramadan. Kali napalicu-licu pong Allah Subhanahu wa taala palana. Jadi macam memang nabi benenge wat dingin, nabi marioloe maka benenge wat dingi lepatu kipe mang tomancayu makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majap pumelo epatu pema. Pema, terutama Nabi Musa, terutama bingke mana hadir. Jadi bersyukurlah kita untuk mendapatkan bulan suci Ramadan ini dan bersyukurlah kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah, engkau sebaik-baik umat. Jadi mapamula urusan agama, negara dan sebagainya, urusan bertetangga teman-teman bingke mana hadir nalamana kisah Nabi itu supaya makanja ia tutungat talino selama ki akhirat. Angka to biasa cerita mak bali bola, dito gago kumay jamaah na masjid. Mak bali bola. Iya ro bali bola na angka Manila na telu. Ya, mapiara Manila. Iya ro Manila lele jambang okko bali bola. Bali bola na tahu. Kane ko punana bola na punana jambang. Okko bali bola na lo jambang. Iya ro bali bola na sabat terganggui. Tapi makanja bate nama bicara de namelo pati hubungan silaturahimnya malada na hargai bali bolana maka dayero bali bolana opo jilada manilata tega pada aku tapak beli kak 500 sabu ya tu manilai telu maka de punana malila alhamdulillah tala ni tali ni dinali talurat 500 sabu na telu na sabairo punay Manila matanre to akalan na kada bai ga pasaro na pali ako tumapiara Manila melo ka tambay 5 Manila ko padahal dia na pahangir maka dai mitu na li bali bola tu maca lele jambang mana kalai tambay manca di 5 yang kama magala mapiara Manila na yero bali bola ta mali Manila ta aja mo ta Mario maka dai ga pasaro na ite dulu maka na podi mo gaman re Manila atau de akamalo mina pasalo ko darat na teman-teman binan niya sudah seru alabing ke mana hadu. Jadi saling menghargai antar RT rukun tetangga. Kemudian kata hadis na Nabi tamakada khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi si kanjak na ikut menang kami namakan jai okko keluargamu. Ya. Bene makanja okko lakai makanja okko benena. Ya. Anak makanja okko tomatona makanja okko anakna. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluargamu. Kak biasa angka yaku si bawan na magala pasudina. Loman rin nasi palako kalau bugis gasebo pokoknya tendo-tendo kumirlau lo rekreasi sementara bene na kasi dia na kana paciui mako garubu deto to makanja manammo gare bapak makundre mundri tapacio manammo aja na terus si bawat tami tewa si balo rekreasi si bawa ki beneta ya aja na turu anggota mi yewa si bawa lo mandre baso lo mandre nasi palako tol dito keluarga nah sebab hadisana Nabi tamakwar khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Iya. Hadisan Nabi tanya, maka dapat ciwi bini mengaku lokok juga. Ya kalau rekreasi, dia mereka kata lo rekreasi, talat waktu keluarga. Itu ko agak sana, tito agak kamu. Ya. Iya na tu sabak na teman-teman labing ke mana hadir pilalan na buku nikah na sabak itu aku
Oleh kikawai kikawai makan terus yang ngerak buku nikah. Angka tu yako pura kawi tahu asanna siga taklik. Angka tu jancinna orang ini na baca, na tanda tangani toma-toma malak bingke manang hadir. Maka dah apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, jancinna yaro orang nero kepure kawin. Apabila saya jadi batuangan na yaro lakai kami nama kanja bena salaiwi benena mita. Ya, buat dimo mita yang penting istri itu ridho. Ya, misalnya lo sompa tara ya ko nelor ki ne beneta juga ki. Ya. Deto na cocok yaro lakai ya ko macai tapana salai boleh. Nah, ya mana naro? Macai na tapana lana poporna. Ya. Pura kitu mak janci. Angkat kemudian yang kedua, apabila saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya 3 bulan lamanya. Tu relemu dui kapak bene tapato amame yero. Kemudian apabila saya menyakiti badan istri saya, perlu detonan ke tempat diri bene tak aja lalu. Udah kitu majanci. Kemudian yang keempat, apabila saya tidak memperdulikan istri saya, batuanganna dena wadding iyaro bapak bombe ibenena. Detonan kata bombe ibeneta. Yako beneta biasa mak bombe. Kade. Biasa mak bombe to kade to nak janci je. Idi pura kikawi tu mak janci kepa siga tali. Toma-toma malak bingke manang hadir. Yako talanggar istri tidak ridho mengajukan halnya di pengadilan agama, membayar 10.000 rupiah, jatuhlah talak 1. Batuanganna yako lakai nasalai benena tidak jelas, kemudian dena lengi balanca benena, napat diri benena, na bombe benena, kebarata benena, maka maja 10 sabu batuanganna iro angkat na lakai 10 sabu rupiah. Siaga lina ti laye. 15 35 50 simpuna toma-toma malak bingke manang hadir. Ya dena jago tu si dia warwane, yako napat diri benena dena jago. Madorong. Ya 10 sabu rupiah toma-toma malak bingke manang hadir. Jadi khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Terutama ini si puasang lakai. Napura kitu mah kada saya terima nikahnya. Ya koko kita koabil tu bimakna roditu. Saya terima dan saya ridho untuk menikahi. Misalnya Fatimah binti Abdullah dengan mahar tersebut tunai karena Allah. Batuanganna agi nagora ki beneta itarima mana pa. Na cairi ki tarima. Na pura ni makada saya kobil tu o tarima saya rela manika. Ya, ada tagili macai. Ya. De nalaki pangalipolo beneta ya. Sabaraki. Langa pangalipelo. Ya. Sapaki lagi. Tania sapa duwi lainnya, jama-jama lain tania. Sangka masalah pang. Den aleki duwi pangalipelo sapa ki pangalipelo lainnya, tambah-tambah jamangnya. Ya. Ya. Pada ya kalau kama balu Dewi Stormaneng perkantung sisa. Apalagi aku ya terima dia. Sini teman-teman malak bingke manang hadir. Ya. Sapa ki lainnya. Ya. Betongan tambah jama-jamangnya. Dia nawak di makada pemilu ki macai. Ya. Ya naru tama-tama malak bingke manang hadir kanjak na jadi umat na nabita untum khaira ummah engkau sebaik-baik umat nasabak nurusuki nabita mapa mula urusan agamata, urusan nagarata, urusan silaturahim, urusata mak bicara, urusata mak bali bola, urusata di dalam rumah tangga tama-tama malak bingke manang hadir dalam mana syaratu nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.